Jeste li ikada zaglavili svoj lanac za čišćenje odvoda ili ga izgubili u cijevi? Pa, dobio sam ovaj video od Tonija iz Minnesote. Toni je jedan od prvih klijenata koji je naručio iz našeg webshopa kada smo ga otvorili prije 2 godine. Poznat je kao savjetnik na forumima za čišćenje kanalizacije na Facebooku. Izao je ogroman korijen iz cijevi koja se širila s 4 na 6 inča i slučajno je zaglavio lanac bočno u zidu cijevi. U njegovom nastojanju da ga oslobodi, osovina se slomila i ostavila njegov lanac zaglavljen u cijevi. Tako je Toni koristio svoju kameru da vidi gdje je lanac, a zatim istovremeno koristio svoj Captain Hook priključak da povrati svoj lanac. Captain Hook se pričvršćuje na fleksibilnu osovinu poput običnog lanca. No umjesto lanca za čišćenje ima 2 podesiva prsta. Kao što možete vidjeti, prsti se mogu savijati što ih čini savršenima za vađenje predmeta poput vlažnih maramica ili plastike, pa čak i vlaknastog korijenja. Dolazi u 2 veličine, od 6 do 8 mm, što je 1/4 inča do 5/16 inča, i od 10 do 12 mm, što je 3/8 do pola inča. Ovdje u Europi majstore za čišćenje kanalizacije nazivamo majstorima. Definicija riječi majstor je osoba koja je stekla potpuno znanje ili vještinu u nekoj tehnici. Po mom mišljenju, Toni je pravi majstor. Mislim da je razlog zašto toliko cijenim majstore za čišćenje kanalizacije ne samo što su majstori, već i zato što mislim da su ljudi poput Tonija superheroji iz stvarnog života. Razmislite o tome, bez Sueza ne bi bilo civilizacije i bolest bi nas sve do sada ubila. Dakle, svu udobnost našeg modernog svijeta dugujemo ljudima poput vas, Toni. Hvala što ste podijelili snimke i hvala što ste gledali. Ako vam treba kapetan Kuka, posjetite našu web stranicu. Linkovi su u opisu ispod ovog videa.